Naan ku na isap langanun yari ngabah isap hibaju itu nangalai dana yang hitung itu yan na ipanci kay buwa buyo misanin indah ini may napaghundok bang kami kay ini panak tipon ay gawin na sa kayang mundo bakal nagaw dapat niyang mahirap ando Mamanji pa nenek mo. Yan na. Yan pa himatsi mo. Tiada sudah? Jalan. Yan na. Laura. Kenapa Laura? Yana.
Oke, tanpa buang masa, dipersilakan Muhammad Razli bin Judah.